tuko kwenye maandalizi yetu. Napenda kuwakaribisha nyote muweze kupokea neema hii tulio kwa ajili ya uponyaji wa wanadamu wote. Kwa hiyo wewe ninakukaribisha. Asante mtazamaji ambaye unatutazama wakati huu. Mimi kama DJ ambaye niko kwenye kongamano hili, napenda sana kuwakaribisha kwenye kongamano hili la upatanisho. Njoo muone maajabu ambayo tunayaona sote mahali hapa katika kongamano hili. Naamini utabarikiwa zaidi. Amen. Naitwa Apostle Radio ya Yesu sawa na Bulldozer. Deliverance time. Ni lazima tupatanishe na Mungu wetu, tupatanishe na Mungu wetu, na Mungu wetu wa Bulldozer. Kuna jambo lazima litoke, kuna jambo lazima litoke, kuna jambo lazima litoke, kuna jambo lazima litoke, kwa sababu ni kongamano la kupatanisha, ni kongamano la kupatanisha maisha yetu, kwa sababu ni kongamano la kupatanisha, ni kongamano la kupatanisha maisha yetu. Wenye mizigo lazima waletwe, wenye njaa lazima washibishwe, umelemewa Yesu ni pumziko, kwa sababu tunaye Mungu wa Bulldozer, tunaye Mungu wa Bulldozer. Ni moto, 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 Baba Yesu ni moto, ni moto, Nabii ni moto, ni moto, Bulldozer ni moto, ni moto, ni moto, ni moto. Ni lazima wachawi wateseke, ni lazima waganga wateseke, ni lazima wabaya wateseke, ni lazima adui wateseke, kwa sababu ni kongamano la kupatanisha, ni kongamano la kupatanisha maisha yetu. Bulldozer TV, reconnect me to God.